Da je taj nekakav uskogrudni šovinizam koji gleda samo svoje jednostavno razlog da... A ljudi nas sjedaju na to, nažalost. I vjera je, koliko god bi ona trebala biti nešto plemenito i tako dalje, nažalost na ovim krajevima nešto što razdvaja ljudi. I ja stvarno ne vidim izlaza iz toga. Jesi li ti verni? Problem s crkvom, to je taj da ta organizacija jednostavno po meni je krajnje licemjerna i ne vidim razloga da bilo kakva ovca njezina budem, da u bilo kakvom stadu budem koja ona vodi. Milan Bandić je u novom milenijumu apsolutni kralj Zagreba. U nedelju će gotovo sigurno doći do još jednog mandata gradonačelnika. U čemu je tajna uspeha čoveka rođenog u Bosni i Hercegovini? To ćemo saznati večeras kada će pričati sa nama na Bundeku, zagrebačkom letovalištu, da tako kažemo, i to u cvetnom raspoloženju. Billboard iza mene je jedan od mnogobrojnih, od onih na stotine koji se nalazi u Zagrebu, i ima ih mnogo više nego njegovog suparnika Josipa Kregara. Kada sam prije 6 godina sanjao da uredimo Bundek, onda sam razmišljao jedno od centralnih zbivanja naš Floran. I uspjeli smo, dosanjali smo taj san. Čuli ste o čemu se radi? Nema struje. Čujete sada? Petak je komedija. A gdje je Jasmin, je li tu? Jasmin Imamović, je li tu? Odi Jasmin, odi prijatelji. Da, ali to je za Sarajevsku. Ovo je za Haja TV. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Je li ostala emocija prema Bosni i Hercegovini? Uvijek. Emocije nikad ne umiru. Pa ja sve što radim iz ljubavi, iz emocije. Ponekad pogriješim, ali ljudi to brzo oproste, zato što sam jedan od grešnih. Ja ništa nisam napravio u životu sa bezgrešnima. Ima gore jedan na nebu, bezgrešan, i moja majka. Navijate li posle Hrvatske za BiH? Čiro je otišao, radi svoj projekt. Uživao sam 2 puta Belgijance kad ste položili na pleća. I neka sada, brate, i Turke i to završite i kvalificirajte se. Jasno, posle Hrvatske svakako Bosna i Hercegovina. Borili ste sve rekorde. 4. put. Da, treba nabrojati do 4. Treba ovaj put je trebalo napraviti više nego 3 puta prije. Idemo to odraditi, taj bis do kraja. Gradonačelnik Bandić nije samo vezan za Bosnu i Hercegovinu po Hercegovini, nego i po Bosni. Gradonačelnik Bandić je počasni građanin Srebrenice. Sa 18 godina u Zagrebu, od fizičkog radnika do gradonačelnika Zagreba. Ima nešto što možete naučiti iz knjiga. Ima nešto što možete pokupiti u školi i na univerzitetima. A ima nešto što vam daju mama i dragi Bog. I onda kad vam daju oni i Bog malo to popravi još, a onda kad volite svoj posao beskrajno, radite ga sa ljubavlju, guštate, uživate u njemu, onda u biti ne radite skoro ništa. Kad uživate u poslu, onda se odmarate. Bandić plus Zagreb jednako pravi najbolje spoj. To je dobro i to je dobro. Pozdravite mi sve prijatelje u Sarajevu. Čim dođe, neću na baš ću popiti kavu. Volim ja doći u Sarajevo. Kad dođete u Sarajevo, kao da vam nešto lakne, kao da na trenutak sve stane. Ta raja, ti ljudi vole život. Volim ja doći u Sarajevo. To je trenutak jedne pozitivne emocije, jedne pozitivne vibre, jedni dobri ljudi, ja se osjećam ugodno. Kad dođu u Sarajevo, kada sam na Jelačić placu, vidimo se u Sarajevu, ali nemojte umaniti. Pozdravite sve u Sarajevu. Hvala. Haja TV obavještava cijenjene gledatelje da u našem programu neće moći pratiti večeras najavljeni prijenos meča za titulu svjetskog prvaka u apsolutnoj kategoriji VBA verzije između Rusa Nikolaja Valujeva i Uzbekistanca Ruslana Čegajeva. Meč je otkazan zbog nepoštivanja ugovornih obaveza. Svjetske agencije su prenijele da je Čegajev nakon mjerenja bio pozitivan na hepatitis B. Meč je trebalo da bude održan u Helsinkiju, novi termin nije objavljen.
Upisala sam se na SGSB jer sam tu vidjela odličnu priliku da dobijem MBA diplomu koja je priznata u cijelom svijetu kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Nisam znala mnogo o Bosni i Hercegovini prije nego što sam došla ovdje, ali sam naučila puno i zaista mi se sviđa. Upoznala sam nove prijatelje i mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata ovog programa, zato što će moje kolege biti budući lideri u Bosni i Hercegovini. SGSB mi je dao vještine neophodne za moj dalji napredak u životu, bilo u Americi, Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugo u svijetu. Prisjećam se trenutaka od prošle godine kada sam imao strašnu dilemu oko odluke o upisu na postdiplomski studij. Prijatno sam se iznenadio kada sam saznao da zapravo sarajevski SGSB nudi međunarodno akreditovanu diplomu u saradnji sa Američkim univerzitetom. Posebna vrijednost ovog studija su profesori i studenti koji donose svoje znanje sa različitih univerziteta i iz različitih kompanija. Danas sam sretan da sam bio dio ovog projekta koji toplo preporučujem svim sadašnjim i budućim liderima u biznisu. sati i 58 minuta, poštovani gledalci, pred kraj smo CD-a, ostali smo za kraj jednu predivnu priču. Nismo htjeli progovoriti nijedne riječi o koncertu Lepe Brene večeras u Sarajevu, ali ovo ćemo kazati, zakazani protesti su otkazani, nema nikakve frke niti nikakvih problema na Zetri i oko Zetra gdje se koncert održava, što bi trebalo da odrazi barem dio dostojanstva kako je Sarajevo uvijek odlikovalo, pa i u najtežim momentima u ratu. Dakle, za kraj CD-a, a kao protutežu teškoj političkoj priči, ostavili smo jednu ljudsku, toplu, mudru priču legendarnog Bosanca, a Švabe, Ljudine Ivice Osima. Pogledajte kako velemajstor lopte žonglira i riječima. Kako na svako sportsko pitanje odgovara životnom filozofijom. Ovo je besplatna životna lekcija za ljude, neke možda razočarane. Ko je Ivica Osim? To je onaj za koga nismo sumnjali da će pobijediti i u teškoj životnoj utakmici. To je onaj koji je u sred Beograda, za razliku od mnogih, na početku rata jasno i glasno i hrabro rekao da ne može ostati u Beogradu i Partizanu dok se njegovom gradu, Sarajevu, dešava užas. Hrabro i sa suzom. CD u Hrvatskoj, na moru, u posjeti Ivici Osimu. Osim je jedini čovjek kojeg u ovoj nesretnoj zemlji svi vole. Svi. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete. To je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim radi čega je da objašnjavam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko. Ivice, dobar dan. Dobar dan, dobro da ste došli, lijepo. Hvala, kako vam Jest puno kilometara, ali vjerovatno ću vam to nadoknaditi. Kako vam prija ovaj morski zrak, kako je u Vodicama, ovdje ste već evo više od mjesec dana. Morao bi da odem u Japan ponovo nazad, da mi doktor kaže jesam šta. Ali jes mi bolje, mislim, čovjek dođe malo u Vodice neobavezan, ne moraš uvijek pričati o fudbalu, pošto u familiji ovdje ne pričaju baš previše. A ja sam sebe opterećujem, jer gledam televiziju, pa Italiju, pa ovo sve tako. Da li ima jedan dan da Ivica Švab Osim ne misli na fudbal? Teško. Vaše mišljenje o toj sezoni za taj naš dvojac dijamanata koji je zaista bio nezaboravan? Ne bi ja previše. Ima i ostali igrači igraju, nisu samo njih dvojica. Tako da ljudi ne zaborave da je ipak fudbal sa 11 igrača. Njima svaka čast, to nije problem. I oni treba sada budu najpametniji. Ovo je trenutak kad ne smiju da zaborave ni šta su, ni ko su, ni odakle su, ni šta može biti. Jer život je takav, pogotovo u fudbalu, da čas si gore i letiš dole. Da ne bi ja sad banalizovao stvar, ali to je to. Treba su više čuvati sebe, ne drugih. Na klupskom i na reprezentativnom planu realno bila naša najbolja sezona. Da li se slažete sa tim? Tek će biti ako se kvalifikujemo, nemojmo ranije. Od nje treba očekivati da dovrši posao do kraja. I to bi strahovit uspjeh bio za Bosnu, za ovo što nama treba. Da izađemo na međunarodnu scenu ili jedino svjetsko prvenstvo je pokazati. I kad tu nešto dokažeš, kad dođeš tamo, onda si nešto doživio, onda si neko i nešto. I to ne bi trebali zaboraviti. A mi smo počeli već, koliko sam mogu da pročitam, da podmećemo štapove jedni drugima i već kvarimo se.